Gledatelji, u drugom dijelu smo emisije Aktualno. Naš gost je gospodin Marko Brnčić, specijalist zaštite okoliša iz tvrtke STP. Osim ovih posebnih, da tako kažem, specijaliziranih kontejnera podzemnih za zbrinjavanje otpada, vaša tvrtka je u suradnji sa još nekolicinom, da tako kažem, kolega napravila još jedan inovativni proizvod za koji ste nagrađeni, također služi za zbrinjavanje otpada, pa ako nam možete reći koju riječ o tome. Pa je, evo, to je proizvod na koji smo mi neobično ponosni. To je taj proizvod koji je zbunio naše novinare, koji je također bio na promociji u samom mjestu Tisno. Radi se znači o plutajućem pontonu tvrtke Marinetek, finske tvrtke, koja ima svoju tvornicu u Hrvatskoj. Djeluje pod Marinetek NCP, znači Nautical Centar Prgin. I pošto je to finska tvrtka i Molok je finska tvrtka, našli smo znači tu nekakvu sinergiju i zajedničko iskustvo i znanje u tome da spojimo jedan i drugi proizvod i dobili smo znači plutajući ponton na kojem imate zeleni otok, odnosno 3 Molok kontejnera od 5 kubika koji vam omogućuju znači reciklažu otpada na moru. Za taj proizvod smo već dobili nagradu kao najinovativniji i najekološkiji proizvod u Hrvatskoj u 2012. godini. Kome je on namijenjen? On je namijenjen i urbanim gradovima u priobalju i otocima i uvalama koje nemaju komunalnu infrastrukturu. Zašto to kažem? Zbog toga jer vi danas imate situaciju da imate jako puno otoka koji imaju jako puno lijepih uvala, u kojima ima jako puno nautičara koji nisu svi educirani, pretežno su to čarteraši koji su danas tu, sutra više neće biti baš i boli briga i smeće sa brodova završava najčešće u moru. Da bi se to riješilo, taj problem, organiziraju se razne akcije čišćenja podmorja, organiziraju se ronioci, brodovi, ekipe, to sve jako puno košta. Naravno, vjetrovi i bure odnesu smeća tamo i onome koga nije zapravo. Jasno, i mi smo odlučili ponuditi znači, tržištu jedan proizvod koji bi prevenirao tako nešto. I na način prevencije jednostavno učinio sve takve akcije, neću reći bespotrebnima, ali ne toliko više potrebnima koliko su danas. Radi se o tome znači, da se takav plutajući ponton može neovisno o obali usidriti u jednoj takvoj uvalici i omogućiti nautičarima da sa svoj otpad na brodu odlože potpuno besplatno na takav jedan otok, da ga razvrstaju i sortiraju prije nego što ga odlože. Koliko bi recimo na našem Jadranu trebalo biti takvih punktova? Jako puno. Pa gledajte, s obzirom koliko ima tih uvalica koje su među nautičarima omiljene, jako puno. Jako puno i mislim da je stvarno krajnje vrijeme da se tako nečemu stane na kraj i da se ljudima omogući da, odnosno ako im se omogući da odlože taj otpad pristojno, ne, onda se ima rezona i te ljude kažnjavati ako ga bacaju u more. Ne? Jer jednostavno ako nema adekvatno rješenje za problem koji ima, onda baš nije ni pravedno to kažnjavati. Evo, kakav je za sada interes za tim vašim inovativnim rješenjem? Pa za sada je interes dosta velik. Čeka se ta zakonska uredba gdje će se jednostavno naložiti da se taj otpad mora odvajati, da se mora odložiti posebno. Ne? I tu dolazimo do jednog velikog problema na koji smo mi već dali rješenje i za koje smo dali odgovor, a taj problem je stvar koja će se pojaviti tek u provedbi takvih stvari, odnosno tog zakona, a to je opet prostor. Vi danas imate cijeli niz dalmatinskih gradova koji nemaju dovoljno prostora da bi mogli primiti zelene otoke u svoje centre. Pa se onda takvi zeleni otoci rade na periferiji, rade se van grada, a to je često puta krajnjim korisnicima vrlo van ruke i opet niste riješili problem. Znači, sa takvim jednim Molokovim plutajućim pontonom ste vi u samom centru mjesta, pošto je luka centar svakog dalmatinskog mjesta, dali ste ljudima mogućnost da taj otpad odlože na pristojan način koji ne smrdi, veliki kapacitet na malom prostoru, znači riješili ste problem prostora. Riješili ste jednako tako i problem odvoza takvih kontejnera,
jer u velikoj većini slučajeva te sve ulice po Dalmaciji su vrlo uske, male, skučene i vi ne možete sa velikim komunalnim vozilom proći kroz tu ulicu i sakupiti smeće u centru samog mjesta, jer jednostavno ne postoje Naravno, uvjeti. to nagrđuje, često se zna ljeti dogoditi i prepune kante koje se ruše danju i noću, kamioni koji bi trebali možda to ujutro rano zbrinuti, međutim protegne se i do podne dok se sve to skupi. Jasno. Radi se tu o tome da je takav jedan ponton sa 3 spremnika gore nudi skoro 20 metara kubnih prostora za odlaganje otpada, što je vrlo velika količina. Znači da takav ponton, osim što ljudima daje veliku zalihu prostora, daje im mogućnost da kad se broj stanovnika 5 do 6 puta poveća u sezoni, da opet imaju dovoljno vremena da takve kontejnere isprazne i da to pražnje ne traje satima, nego možete pogledati na internetu, ima film koji pokazuje kako jedan čovjek može isprazniti, znači efektivno 6,5 metara kubnih nekakve sirovine, bilo papira, bilo smeća, za manje od 2 minute. Znači takav kamion koji prazni takav ponton puno manje vremena provodi u samom tom mjestu i ometa normalno odvijanje prometa i ometa normalno vidike turista koji su tamo. Osim toga, bitno je napomenuti da sam taj ponton u takvim mjestima omogućava upotrebu podzemnih, odnosno polupodzemnih kontejnera, koje inače ne bi bilo moguće implementirati u samom mjestu zbog toga jer je velika većina naših gradova ili pod nekakvom arheološkom zaštitom ili su nekakvi spomenici kulture. Znači, vi tamo jednostavno nemate uvjete da možete negdje nešto zakopati, negdje nešto postaviti, ali ćete vrlo vjerojatno naići na nekakvu iskopinu i tu će radovi biti obustavljeni i bit će 100 problema. Znači, i tu smo doskočili sa takvim pontonom i tom problemu na kraj. I ono što je najbitnije je da upotrebom takvog pontona ste vi produžili priveznu obalnu liniju, omogućili ste još privez barem 6 brodova više, čime ste opet sa druge strane omogućili toj lokalnoj zajednici da ubere i koju kunu više sa privezom. Da li to vaše rješenje može postati nekakav, ajmo reći, hrvatski izvozni proizvod? Naravno, s takvim problemima se muče i ostale mediteranske zemlje. Pa ja vjerujem da hoće. Vjerujem da hoće. Zbog toga nisam napomenuo, znači tvrtka Marinetek radi kompletno, znači prema finskom know-howu, ali sa hrvatskim sredstvima, znači proizvodi te pontone, znači to je hrvatski proizvod, a tvrtka STP montira kontejnere koji dolaze u dijelovima, znači ulažemo nekakav trud i napor da se ta proizvodnja u potpunosti preseli u Hrvatsku i mislim da ima potencijala takav proizvod i šire van našeg tržišta. Ja bih volio prvenstveno pretvoriti ovu našu zemlju u jedno urbano područje, u područje koje će služiti ostalim zemljama u regiji za primjer, jer mislim da tu jednostavno spadamo s obzirom na količinu prirodnih ljepota koje imamo i koje danas još uvijek nemilosrdno uništavamo i mislimo da će to sutra opet se obnoviti samo po sebi i da će i sutra opet biti tak lijepo kako je bilo do sad. Mislim da treba ljude educirati i da treba im dati prvo mogućnost da djeluju ekološki. Evo, uvijek se onda tu pitamo, naravno, tko će to platiti. Sve je riječ, naravno, o novim tehnologijama, oni su skuplje, nude nam rješenja za reciklažu, nude nam rješenja da platimo zapravo danas sutra kad se uvede plaćanje smeća po količini otpada, da naravno recikliranje možemo smanjiti ovaj osnovni dio tog smeća. Međutim, činjenica da će to i povećati znatno troškove pa meni je odvoza i naravno zbrinjavanja. Biće kao zapravo i kod vode. Plaćat ćemo i pročišćavanje kroz svaki kubik potrošene vode, tako ćemo i vjerojatno i kroz svaki kilogram smeća plaćati zapravo i njegovo recikliranje. Meni je jako drago da ste postavili ovo pitanje zbog toga što Molok vam nudi uštedu na svim nivoima, pa tako i na financijskim nivoima, od 85% u odnosu na sustave koji su danas u primjeni. Što to znači? Znači da će se apsolutno povećati efikasnost komunalnih radnika i djelatnika u čistoći koji će od primjenom takvog sustava moći djelovati puno efikasnije, odnosno treba će ih puno manje za isti posao i puno brže će biti gotovi.
To je s jedne strane. S druge strane, kad pitate ko će to financirati, ja vjerujem da će se tu pronaći zainteresiranih strana, ako ne kroz reciklažere koji će biti vrlo zainteresirani da imaju kvalitetnu sirovinu u velikoj količini na jednoj točki koji će investirati u takve sustave, vjerujem da će investirati i sami građani, jer recimo vi sad imate pokušaj da se ovaj novi zakon provede na način da će se povećati cijena odvoza komunalnog otpada, ali će se smanjiti količina otpada, jasno naplaćivat će se po količini, pa se onda ljude nastoji motivirati da odvajaju besplatno taj otpad. Samo je pitanje vremena kad će se naš čovjek zapitati, dobro, zašto bi ja to besplatno odvajao ako mogu imati svoj kontejner i tu robu kasnije mogu prodati, jer to nije ništa drugo nego roba. Da, zašto bi pomogao ovim besplatno odvajati i pomagati ovima koji recikliraju? Da? U Finskoj se to radi na način da recimo stambene udruge, odnosno ajmo reći nekakva udruga stanara koja djeluje u jednoj zgradi, investira sama svoj novac u takve kontejnere i ispred svoje zgrade postavljaju znači zelene otoke koji imaju veliki kapacitet od koje svaki stanar ima svoj ključ i naravno to je njihov otpad, odnosno korisna sirovina. Da. Na taj način, znači već sam rekao prije, evo, donedavno je bila cijena otkupa papira 1000 kuna po toni. Ne? Sad možete zamisliti, ja vjerujem da će opet doći, samo je pitanje vremena na taj nivo. Sad možete zamisliti šta za jednu stambenu zgradu znači 1000 kuna od papira, 1000 kuna recimo od stakla, od plastike, 1000 kuna naravno. od plastike. Znači dobiva se nekakvi novci, umjesto da ste ih dali, dobivate ih natrag, isplaćujete tu investiciju u koju ste uložili. Ta investicija vam traje 20 godina, kao što imamo prilike vidjeti u ostalim zemljama u kojima to je već u upotrebi 20 godina. I dobili ste znači jednu win-win situaciju gdje su svi sretni, reciklažeri dobivaju kvalitetnu sirovinu, stanari su sretni jer za to dobivaju novac. Komunalne službe su sretne zbog toga jer više nemaju pretrpane kamione i nemaju toliko komunalnog otpada. Deponij je sretan zato jer ste mu smanjili pritisak na više. Onda nam ne bi trebalo tako puno spalionica koliko ih planiramo u Hrvatskoj i naravno da nam to bude način zbrinjavanja otpada. Znamo da je svaka lokalna zajednica se digne na zadnje noge kada se njihova sredina pojavi kao točka možda buduće spalionice. To je not in my yard, ne, obično je to takva postavka, no međutim, ako pogledamo naše susjede Austrijance koji takvu spalionicu imaju u samom centru grada, vidjet će, mislim, jasno, opet se javlja otpor ljudi koji nisu dovoljno educirani i informirani, nego se boje toga i strah je u principu uzrok da ljudi neke dobre stvari odbijaju a priori bez da se dodatno informiraju šta to za njih znači i što im to u principu predstavlja. Meni je fenomenalno da recimo u jednom gradu Zagrebu gdje je spalionica izgorila prije jedno 10-15 godina, ako se ne varam, gdje smo imali ogromne količine opasnog otpada, ne da sad više tog otpada nema. Da je taj otpad negdje drugdje. Ja znam da se on izvozi, da se to drugčije preformuliralo i da se plaćaju izuzetno velika cijena tog zbrinjavanja vani, ali jednostavno to mali čovjek nije upućen i ne zna. I ne zna da bi jednako tako nam bilo puno bolje da imamo više spalionica i da bi se taj otpad izvadio iz tih nekakvih privremenih skladišta u kojima danas čubi i zagađuje recimo podzemne vode kao što je bilo nekoliko primjera u friškoj našoj povijesti. Mislim da bi bilo to vrlo dobro rješenje, ali mislim da prvenstveno treba poraditi na edukaciji ljudi, da ih se uputi u sam takav jedan projekt, a ne da ih se stavlja pred gotov čin koji će vrlo vjerovatno odmah. Evo i za sam kraj vas moram pitati kako ste se zadnjih 20 godina se tvrtka STP bavi zapravo zaštitom okoliša, posebno ovim dijelom zbrinjavanja otpada. Imate sigurno još i jako puno noviteta u budućnosti koje želite pridonijeti, naravno koristeći iskustva ovih skandinavskih zemalja koji zaista po pitanju zaštite okoliša prednjače. Evo, otkud zapravo put u tome i gdje se vidite?
Pa gledajte, naš put je dug i mukotrpan. Mi nemamo radno vrijeme, radimo na poziv, radimo znači, sa svojim strankama smo danonoćno, to naše stranke najbolje znaju. Promoviramo kvalitetu, kao brand smo se plasirali znači, u nekakav sam vrh što zbog kvalitete proizvoda koje zastupamo, što zbog inovativnih tehnika i tehnologija koje primjenjujemo. Krenuli smo sa pres kontejnerima 97. godine je prvi pres kontejner u Hrvatskoj zaživio. Danas bez pres kontejnera ne možete zamisliti nikakvo suvremeni waste management, znači nema komunalne tvrtke, nema shopping centra koji ih ne koristi. Znači to je nešto s čim smo postavili standard. Dalje su došle ove šeferove kante sa višegodišnjim garancijama, plastične kante koje ne pucaju, plastične kante koje se ne lome, znači plastične kante s kojima su sva komunalna poduzeća kojima smo ih prodali vrlo zadovoljne. I kante koje ne smrde. Znači, to je recimo jedan od proizvoda isto inovativnih koje smo ponudili. Uslijedilo je jednako tako i plasman plutajućih pontona tvrtke Martini Alfredo koje je jedan od najboljih ekoloških proizvođača takve opreme. Zbog toga ti pontoni imaju vrlo mali uran, svega 15 cm i omogućavaju normalnu fluktuaciju flore i faune ispod samog pontona što onemogućava stvaranje juhe u lukama. Uslijedilo je zastupstvo Hamelovih šredera, to su uređaji koji usitnjavaju otpad, znači to je funkcija zuba u našem probavnom traktu, znači u samoj reciklaži je to prvi stupanj obrade otpada. Osim toga, kad je Molok vidio koje sve referencije imamo iza sebe i koje sve tvrtke zastupamo, 2004. godine smo postali dileri i za Molok sustave. Još tu imamo sustave H&G, znači to je tvrtka koja radi liftove za kontejnere koji se spremaju kompletno pod zemlju. O njima nismo ništa rekli, ali to je recimo jedan sustav koji je vrlo zgodan isto za privatnu upotrebu. I imamo također još greening čistilice, znači to su polifunkcionalni strojevi u biti koji u roku nekoliko minuta promijene kompletnu namjenu. Znači vi ste sa jednim strojem uspjeli riješiti i kosilicu i traktor i viličar i čistilicu za snijeg. Znači sa jednim strojem za održavanje industrijskog povoda imate sve. Uglavnom na području zaštite okoliša u Hrvatskoj će biti jako puno posla. Naravno mi smo se i obavezali kao zemlja da ćemo zapravo evo sve te nedostatke koje do sad nismo učinili, pa mislim da planiramo do 2020. godine čak 50% otpada reciklirati, naravno 70% građevinskog otpada. Zapravo ima jako puno toga, ne znam da li ćemo stići to sve u kratkom roku, ali evo u svakom slučaju hvale vrijedan pokušaj da se pokuša nešto implementirati što je vidljivo i što ste rekli iskorišteno već u drugim zemljama. Pa da, evo mi taj sustav znači samog zbrinjavanja građevinskog otpada isto provodimo već dugi niz godina. Znači među prvim kamionima za zbrinjavanje građevinskog otpada i ovim polifunkcionalnim vozilima su također bila naša vozila koja su nam omogućila uopće transport takvih velikih roll kontejnera našim strankama, a danas, odnosno do danas smo rješavali građevinski otpad na način da smo svojim strankama nudili više kontejnera u jednom dolasku u koje bi oni razvrstavali svoj otpad, naravno građevinski bi išao samo u jedan, najviše potaknut zbog cijene deponiranja na Jakuševačkom deponiju, znači pričamo o gradu Zagrebu, gdje je deponiranje razvrstanog građevinskog otpada, meni se čini nekakvih 45 kuna po toni plus PDV, a gdje se isti takav otpad koji nije razvrstan obračunava 330 kuna. Evo, očigledno ima jako puno još tema za razgovor, međutim, nažalost, vrijeme naše emisije isteklo. Prvi put ste kod nas u studiju, nadam se da će biti još prilike za iznošenje još kojekakvih rješenja kako bimo imali čišću i bolju Hrvatsku. Hvala još jednom na gostovanju. Hvala vama što ste me pozvali. Poštovani gledatelji, hvala i vama na pozornosti. Ostanite dalje uz naš program. Lijep pozdrav i doviđenja.